السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو كم يا خا؟ نجي والله فجأة الحمد لله. بس هي فين اللي دا ونسن. أي خا هرتني في التاني. الرئي فين إيه؟ نما هم دافمو. نما هم دافر فين إيه؟ أي دوما مسجد تيسم تاني مسجد دورتي مو يسرت تيرتن. مسجد الرتي وانين من والله مسجد الرتي نما الرئي ما فينا كلامتي. أكنا ما تكمير ترى هاي وان خنا عني جزاني في صدقة باسو جو مسجد الرناتي ما جنة مسجد نيني ساتشرا قدبارة تيادو بتون جنة. مسجد الرتي من الرئي. أكبر تكنا غورو قبضن سلا غورو قبضن يبر مسجد الرتي أما باتين باتي رمضان أتي ميره نما يو أركو أمتا هندا جماعة الرتي اللي سلاهيمو قبل يبر نموني كان نموتا يرمو فنداو بيكو قبل. سري. أكن بدو إيسا كان نداني وصل نمني لا غير موكم. كشونغا نوم زكاة فدو فنني ورن مسكين أنا جرامي يتيما أركض لي إشانو ما فرنتي. أيوة أكان أني وان خنا باسه جرو وكبتي دوا أمتا خنا في أمتا مسجد أدورت تبر سلاير تاني بري دابر أمني بيكو قبل مسجد نينيس دبتشو قبل تراويرت يوم ندبتن نما ندبتون لينا غير ربر. هاي. دبتوها. هاي مالي بالبلان الرتام ساخن. أي غيره كني سنجي أبا من خيار خنديت مشروف أنا أنكر نخيطها كنوما. ما في كان رد قاعد كذا بس ما لي بيجين. هاي مالتين بيخون على فن مارج ما كنا صدقات بكون دخلنا تان تو ما تكرر تو كانوا من غير سنة كمان كانوا سو من ترى راشين في الدنيا هم دخلنا تكنوا كان يوم كنا مجرها كمان أقدر تكنا. كان بودو من خير شعبيل جراني صدقاتهم توجر. مالتين بيخ ملا شيخ يسكت جاني جيران سعدي. كهايا كسينا ما تيمان دوباره كورة هاي تكامن قدرتي. مالو ورا. تفرمات أكسي في دنقوليدا. سمالي في ورا خنا تيما هاجال ما جت ما مي أنا هنجيني سيار جومو جت ما أنا بجران تكخونا من خنا خيسة وني بشاني نون اللي نجرتو سنجي. أران تنفرا بشاني نفر. كنا ن الدنيا كنا مسجد أبي بكون ده كنا معلقة خنا تجر. دوباره كبرت نما يفكر سيفل شو ده. هذا ما شيخ نكت جيد هذا من خن كخيس أجاب الجرو ونما على جرو فار جومي. ربي ينجرني. دوباره أما كم ينسى ونما جالي ما فرماتنا هذا. أما كقول تكاورة خيرتيو ورا خير ما هو ستون فاتوتة. ما نقول ده سايبتن ثاني جرامي. سايبتن سايا مي سايبتن سايا تركنا خني مردوتي. فرماتا سيفا في دليل. سمال في تجلسين. سمالتين بيخون تجيب بدون ما لولا تكلم ما لولا ويا أنا داجيتي صدق دوي. ما يمدو ما نقول ده. هاي ما متأخر تكو يا ما خادم مصروف رانو في ديجاني. ما كير. وان سيدولا عليه في دي. ما نقول ده تيمدو. أبو مانا تجدي بيساوي. نما نيري في جي ديزيتي أمتنا نايري أمتنا بيسسين جملة كلمة خبا رويس تهرين جاني. هاي ماليني خيوي مالك عرام يا كنت. وكرت تجدي بيسا. إني دي بيساوي. هلو. برسل كنا ربنا. مالنا خاردين أرجعنا نجت وأنا سيرجع ترتمي. تمام دبر تبقى كافة أنا لما تاني جرامي ورب إن شاء الله جرا. تمام دبر تبقى مرة كون جرت أما تلوف ترتم مو مالين بربادة ليتا. أما تلوف ترتم أما مسجد غويا غرتي أما جمّة أسدي مخنا فرتي. أكا غرتي مسجد غويا جمّة أسني رتي صدقة أبلو هيرة. أبلو أكنا صدقة هيرة جت تود أما أخي يا سكتوا أني مني قدبار رتي اللي أكنا دوبتان مسجد اللي تراوي اللي أكتي تراوي رتي اللي أكنا دوبتاني. أنيس لقون كبالان مسجدنا رافقون جروسي قاله. جندني سارة قوفا. أكستين أما مالك أجروفي وهم درتو صدقة عننا ما أفرتمي تفكنا نأخذ فيس أما. أبشر أبي تلما درت إن شاء الله نقول. تلما در أركون فلاني وني ناتشر سخاية أكنا تيري سينجوف مسكينة خنا تكتك بيتاجي تسيقله موكم. أيوة. سنيفو أتي أكس غوتيتي أنيس جا نجم مكيف أنيس مني مسجد الرابو وندنو خرارة اللي يرون أركو أنا جافتو. صدقاتنا خلنا الجرالال كامل علمه. أكاس قولنا الرأي. أبشر. قرب ربنا. أبشر أيتها يا. هاي. مالك أدير خنا باسه صدقة يرون خنو. نمني الله تفيون دي بيكو أبغى خادر كمان. هاي. أكنو مالك أدوي سبفوداني دم أرشوا كمان يبتك كم جهات ما كانوا باسني باسون يسجل. أنا سرب بسودنا نمان كان لكن الناس جندني سابقه. إيه هاتي كسمة رمانتا مة تيرجي تو مالك نورا في جاني. أبو سامع. تو ما جتنا.
ما كان سنجيها في بدينا ما قمناتي تمام ما لك في دقيقة في خوان سامبوسا في وني نقول إنه في تسليت في خنا نقول إنه ما باخي ترى إنه في تلاقيتي وان سليتها وان سليت في دقيقة عم بتنو في دي وان أفترى نقول إنه يو ناري سياري من قد دوني انترا كذا كسيتي يعني ثم عادي خيانة يا جامعين دي ما يا أنت ما تعمل تنسيبك أبدا حاجة تهون أنت ما ربي ساقة تعرف خنا لو ما فرجوم الجراتي أبو جيلان مالي وأنا كنا متى مرتوب جربت وما ذهب كني أمان نرجع ما سنجت مي وان فرا برو جزيرة أنا كوب بفنوف كنا مال يا أبو هاتيتيس هفور نرى أبد يفور مخنا رمضان خنا كم ما أنا ما يصير مالك ما نتاون دندس يصير جتشون أما كوامو بيتي تفرتو أما تمريني سنجرو دمجرا أكاسما وان برو شربا كاسمتي والبتجي وان برو تانيس ونتكلم من جرتو مالك رافو دي تيجي زندي مبيتي نانيت تزورفني أما كي جتو مالك ما إنك أبو دو مالفر مال فرا بيشانو ما فرتن خوان ما يعتني بيدن سليم فرتن هاي إسي نمني مالك أكبر دمتاني مالك أنا ما لي إسي وني أكن جرجر سو مالك أما نجيلا چون دندسو جتشون كوامو بيتي تفرتو فرودا فيني وان براتي بابا أكبر بيتي تفور متي أكبر أننا نتبلا بنا أكبر ما تهاي شيء تقول تيسينس سيجا مالين جان واتك واني سيقول أبو وان ما قبض بالكفر دنيا دو بيشانو مانجين مثلا كين تاغور دنيا دو فيتي يا ficaan jirti bara ficaan damne fiicu masan jifadha shuro gorodha nyaadha sadita nyaadha wattaka mana kana keessa waanuma hundaa'u baqa gakkanni malee mee isinii bar isini kannus bar isini rawaan bereja nyaadheen hin beeka dubaati hanni to malee namni si gore maal waa gol anuu kanneetu nyaadheetu hin beeku ni beekti isini kanni niin saafa deem dara isun mana akka feete haa taatu jira hai hangumaan alamee صدقة خلنا قناة خلنا قبودين تبغى مال مسكينة ما يقعد يعيشين مناق أبدي وامو تربي أكم سنجيو بدينا mana sini دقيقة مالي واني sini gode tinjira بدينا nyaadada damfini sini jira wani damfati sini anne tinjira bishani furara بدينا ulbata damfa goroda nyaadada timirattiin furaa fi shurba fi ulbata amarrin barbaadan sun qoosaan taatu jireenya keessa yeroo beeytanii هيا كنا جا sanuma furaada sini jira أجايب كباب بانك يكون ما يكون قد ماني سقافة دا ومرة كنا جو خالد دينا فرو أي مالي أفهم مالتي خالد ناس بمن قد تديناوي ندا حاولي نتمون ندم خمن قد تديناوي هاي بانك أجايب كباب ما تخنا فأجايب في دي أكنا وين دكوا إلى ساعتنا ونرف لي فاتيما أسمع الغرق الجلكيتو سموتي تنا وغرت مالك وما جيتش مالك أبدا ما كسرني يعني نجيب تمالي واقول خاني دوراني سني خان لسان وانو بساني بر نمي غوتا كبا صبر وقلت لك أبغى سقاطين وخان تسمع دوران وخان تهم من وخان تهم كان دوران جوجو تنسي خان لما مصروف خنا مي باتتي غوتا كجيت تنسي خان ريشين بتاعتو سر دي تواندا راشد لو قلنا دينا رجل سيدي أتى ما أنت ما مناس فران ترى جرو كنا ما تي وان تكاسم قرنا بشانين فرا بشانين كنا تعال مال صدقة أتى وانا لا تبغى فشو جرتا أدور تمنا كسر تاكا ستين نو تجارتي تدي بدي ناس بجاهن كاكا ستين نو نيك أبدا هكا قباتشوي لكن أمو مني دير كما سو مني كيسير في من فرا دينا فرا دينا خلنا فرا ببريج جرتا منا كنا جديم منا كنا سني لا لوان فكات أنت نمني ديمو تنديو ترى ديمو تنديمو أكان تنافت ولندن دنيو خارك كمان أكون بر أكما تجارتني جرورا بير جريني ما خير كابتة تو متى واني سيخان لسان سانومان بيكيفر دنيا دوانسر راوين تو كانياتا ورتقولن جروان سيلور كنا سما شاف برو جرا بتي بيخاتي في ديفته أنا كانياتا كارتي أمان تنا تتوكاني أسخن كان نبيه خويته أملاك ياكس ها كم بيت بقول قوم خير تسني عشوا ترتاي مرة تنا أملاك كنا تندفته لا أنا بر أما يارو أنا فتي وجرورا إيجا ليلا كأشلوت أنا نياتشو ترى جاهما أنا فاتي مش أنا ألين دولتو. هاي لا أقول نياتشو ترى. إيه قال التبوت أسمع كيستي وان قوتو سماو جبت تقابله التين جمدو. ما لكن إنما مصروف عفسي خلنا نكون سيجا. باتي رمضان أتون نجي أنا رأون توتي. خينا رادين. وان تقول أنا مودرة الدينينا. وتأكل ستين كمنو. أنا في جاهن كذا. أنا كيسا نقولك كبر باتي راسي خلنا نياكا. هاي باتي رانو خالد نقول قافين ما الله قاتي. إيه ساين فيديو سي خلنا سيخن. أنا فتجد من قدود بطار رانتا. أنا جاي بقى بدأ. هاي.
ajaa'iba qabda miskiina isin rakkataa meeqa jira miskiina meeqa jira ala kana laala kawaan nyaatu qabne waan uffatu qabne isaaniif kanna ajaa'iba dubbii ajaa'ibaati miskiinni ayi waan qabnurraa sadaqaa yoon baafne akkam ollaan fakkeenya ana godhatu jeeti baran ganduundi fakkeenya na godhate fakkeenya sanatti gisee na kannu nama ilaalee akkasi miskiina haa yaadatu jechuun deemu jira na gatta dubbee kanaan dhagoon amma immoo damee kaatee haala waan boruutiif na gaafatte timira akka namni nyaatu saambusa maan bitanne qarshuma diidan nam lama sadaqaan kan nu deemu na gaatti waa'ee takka mana kana keessa irraa nyaadhu irraa dhugoonui anu ala irraa irraa furee dhufa jaartummaa fi ilmoo walitti qabna malee waan biraa walitti hin qabnu ammaa naaf isin waanuma qabanaa nyaatani Haji Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nagaa. Akkam. Fayyaa. Ma jirta? Nagaa. Maal irra karam kaatee hoo? har'a karaa masgiida kanatti achi deemaa masgiida kanatti uummanni yatiimaa fi uummata harka qalleeyyiitiin eegu isaaniif sadaqaa kan jiraati maal qoma qabdu Sadaqaa kan jirta? eeqa Wallahi lazim qadir waan gaarii irra tagaa waan gartee rabbi biratti faayidaa si qaba. ati qoma qabdu Dhageenya kam hanqammaan tana? akkamitti masgiida kanaa fi ganda kana keessa eenyu hiru jira kuno Dhageenya kam nuti nu kan miskiina ni beena nusirraa itti geessa. hayya amma dhageenya jecha warri nin kanneef kanaa'u warrummaan silaa kanneefi masgiida irratti amma dura hiraatuma tureen Namantaani kan itti amurti miskiinni ollaa hin jira. Nu kan itti gattee nutti siima nutti sidhaamaa jechuun nu kan itti akka nama gootu amma ati asirratti eega qoma qabaanne warraan ammaan kan nuuf kana dhageesse Hayyee. ummata kana wali baaftee masgiidatti ummata masgiidatti hizbii duratti kanna Fuula namaa duratti jechuudha. fuula namaa duratti kanne Sirrii. yoo akkas hin taane masgiida kanattu ammaan tana wali qabanii eegu jiran achitti hin deemu jira Akkasii akka gartee namaaf akka taatutti nama hedduu duratti eeqa kanneen ilaalammaati amma amala kiyya beetee jirti sirrii akkasiin godha. akkasiiti ummata kana hoddommeessiteeti nama duratti kanna Masgiida biratti jechuudha. Imaama beeksisee imaama imaamaa beeksisee. fi jammaatatti illee ummata Hayyee akkasii gaa waan gaarii irra tagaa. akkasii ummata Jabaadhu gaa. umaara qombi Hayyee. hay abo kuni quban qaba inni baasu jiru tun hundinu ummanni achuma sadaqaa baasaati namarratti hiraa giseen jee isaan akkuma koobatti hiru jirani akka namni fi hundina beekuuf hin deema yaa bo dhaqeetumaa nu badhaa uumee kaname ajaa'iba masgiiduma ajaa'ibaatu kuni Naafsa gurbaan kun maal narraa barbaada durasa dhaabame namaaf hin dawalaawe. Loobsa dhimma fardiitiifis barbaadamee daddafii naqoo eessa jirta manaan jira haa hayee daddafi. Dhiiroo maalumaaf akkamiin hatattamaan na hamte maali dhiiroo salaamu alaikum Alaikum salaam. maalumaa si mudatee hatattamaan kana hamtani Maal namu da taka kono sa nan kam surgas nu hono tunjiro kam nu tuna agabsu jira war malati farjom jira to hanta kan golo tunjiro mai sini sai bana rati dubaddo ha ne wan man barbadu ga faddo maal ramadaan ammoo rabadana anas kono khafnu gole wanta kan kan tunjiro sini ranya da sini randu guma jamal timbe ammallee mala saasan hin dhifneni wanta kan di san ka bolla wan jira ma kana meen gaafannaa ne ga faddo akka kuwwee taare mana jiraanni mana jira ka kono me Mana taa'u jira? mana jira me khodu Mee ni dubbifna. wal be khati salaamu alaikum alaikum salaam akkam nagee qabda nagaa fayya ramadaana hojii ramadaani gaarii wallah alhamdulillah akkasii nagee haaddu maashii fiddee dhufteerre ay konta gataa urasi asisi dhaqti saayiba hiyyamati okay akkam faa wallahi khaafuna mirkaana kha roobninis nu roobe maasha allah alhamdulillah yalla roobni roobi dachiin quufa amma modara kooni mamma qofa basbasi maal kharba deemu jirta mo maal barka raawura akkuma baanetti salaamin siin jajee as bee naguma furtee jechuudha nagayuma mee siin gutakka Ramadaan gaarii dha wallahi ramadaanni arifaame ramadaani bareeda ramadaani akka baafatanii mee waatis maali kaa rakkoo Kakannachuu waan ramadaanaan jaartiin maal jette wata jaartii sun qaca caabartan guddoo harkaan qabaati guddoo namni meeqa miskiinni meeqa ala kanatti mee ilaala rakkataa meeqaa jira ala kana ni beekan nama miskiinni bar nama uumaa mana hin qabne
kan alan qabne jira kan gidaara jala gam isaan kanaafu sadaqaa kannu waan guddaadha jaartiin maal mana qabdi ana qabdi jaarsasii ta'e sarara qabatis duba osoo jaartii teetiif zakkaan kanneen ala baaftee kan hojjete jechuudha jaartiis bar kannee fi bar manaaf masruufa kannee moo kam masruufaan kannaa fi achi jaartiin hoggu maallaqa barattee jirta kuwa barattee as kannii lama bee guyyaa takka hoo maalli kun nagee jira narraa deebisiisin jettu ni beekamoo kam dhalaa nama lama siiti bar khadir keenya waan dhalaa imaana qabdu sagarree bar dhage laal zakkaa gisee kannitu harki mirgaa gisee kan harki bitaa kan agarreetti kannii jechuu jira ni beekta nutis dhalaa agarree jira haati mana keetii si malee nam takka hin qabdu firaa fi aalii ollaa siin gadhiifteeti si biratti akka abbaa akka haadhaa si godhattee si bira dhufte san gubbaan ilma sii qabdiimi ilma qabdi duuba zakkaan dura manarraa eegala maatii keega gammachiiftee booda ala gabbaataa jechuudha alattis gisee baatu rabbumaaf jecha gootaa maan gootu kana guyyaan ta'e rabbumaaf jecha godhu jira eega akkas ta'e haa dhokoysiteeti dhokotaan akka harki mirgaa gisee kana harki bitaan agarreetti ala saniin kanita si galee tanaattee waan maatii kee ofirraa mufachiiftuuf hin qabdu yaammadhu haadha mana keetii araarsi waan isaaniif godhamuu qabu si beeka mana kee keessa si bulfataa bitii fi kaayee soomana gammachuun dabarsaa inni isin jaa amma dhugumaan amma isiin rakkoo mana keessaa isiin si himattee si yaamte atattamaan qonna hoottuu naan jetteetiin bara amma dhalaa fuulduratti naasoo inni jeetiin firraa qabbaase malee tolchite amma isiin maali rakkoonsi saabni kee kana nuun jiraa masruufa nuun kannu baatii soomanaa seenee jira surbaa fi lubbuun soomanaa hedduu feetii mika dhalaan ammaas akka bartetti yoonii fi ni beektaami akka amala isaanii sanitti yooniif hin godhanne gam ammaas akka ollaa jaanii. Akkaan lagoota irratti argaadha. Ni kan namaan mana keessatti maal kun akka namaa rakkoo jira. Maa kan argaadha akka namooti mana keessatti. Namni alaaluma dubbata isaa argamina isaati garoomina isaati. Mana keessa kaakun akkanuma waan takka baafatti hin kennu akkanuma nuun jira rabbummaan garaa nu haala akkasumee. Laasumaati. Kam taanu waan biraan qamaan sana muraasa. Dubbatee jiraati. Ilaalamee waan jiruudha. Saniifuu kan kanan godhutti hin jiruudha haa. Kunoo bishaan nyaadhaan hundaa waan qabdan godhe mana keessa waan jirtu. Gaafatee amma mitana bara. Amma dhugumaan ani isaan kanaas quban qabu turte dhugaa. Isaan wajjin isin nyaadhuudha. Rakkoon mana keessa waan isaan godhatan kana wajjin nyaadhu. Rakkoo isaanii tanaas hin hubannee jechuudha. Isaan kun akka namaatti edaanu isaanis sadaqaan akka nadhutun mana keessaas edaanuu rakkatanii tuma jiran jechuudha. Namalee naman qaban dhugaa keetii namni isaaniif yaadutus hin jiru. Dhugumaanuu itti belleesseetiin jira kakannuufis anaa bara. Dhuga simaleen qaba. Kana kanneef isaanii wajjin rabbii gaditti siif. Eegaa gabbu'ee mana kiyya keessa jaartii fi ilmaanis gammachiise. Dhugaadhaa dura gammachuu manama keessaa hin ala ba'uu qaba malee. Ani kaniin akkanatti amma miskiinaaf alatti kannuus miskiinuma kanneenis kalli xaasuruusaas waan adda addaa bitee kunuu. Dhuga miskiinaaf fannoo ta'e gaarii goote dura garuu mana keetiif yoo kannite irra rabbi birattis filatama. Haqa maatii keetii yoo guutte dura kasaanii guutuu qabda. Rabbi sirraa jaalatu akka hojii gaarii jirta garuu mana keessaa kana sirreeffadhu. Yaaboo shayxaanumaan nama gongorsiisee mana keessaa akkaan hin agarre na godhe beekte. Namni kun bari yoo wajjin nyaatee dhuge jaarsi jaartii hojii gabbu'ee taphatu ta'e jaartii isaatii hojii yaada kaymatu ta'e yaadni kun illee dhugaa dhufaa fi rakkoo isaanii harkaa bari isaanii hojii yoo nyaate malee yoo wajjin nyaanne masruufuma qofa kanne maaliif beekaree isaan. Nama bari yoo hojii nyaattee nyaata kana maaltu isarraa irratee jettaanii mire. Anammoo wajjin nyaannu jaartii tiyya waliin barsiifne amma duras. Masruufumaan kannaafi anumaa hin nyaadhee dhufa zaajaas. Kanallee gattaa'e wajjin bakka takkatti jira. Amma kaaddilee nama yaamtee rakkannee jirraa nu biratti nyaataa waa hunda osoo nuti jirruutti miskiina gargaara jettee isiin dubbachuu isii dhugaadha kana haqa qabdii haqa siifarraa gaafumaa tanaa tebelleesseetiin jira baatiinis baatii araaramaati rabbiin naaf haa araaramu asumarraan illee jaartii tiyyaa fi ilma tiyyaa gammachiisee jechuudha. An ammas nama narraa fagoo jiruun bartee gargaaru jira masgiidaan jechuudha. Qodbaa irratti himaa dubbadhaa masgiida irratti kadiir godhe jaatii kana jaatii yeedin akkas jechuu jira ture. An amma yoo laaleewu kanummaan ollaa kiyyaa kunuu nama miskiina ijaan kaniin arkee kaakartee mana isaa keessan beeku laakiin akka hojii hin qabne hin beeka miskiina isaan sanillee dhugumaan
gargaaruu qabaa dhugaa. Dhuga saba argiseen kana dhagahu khadirni beekaa dhiiroo maal ta'e jeetiin dhufe dadhabbumaa fi dadhabbuma soomanaati. Shayxaanumaan na godhe aboo galatoomee. Rabbiin waa gammachiisu walumaanuu gammachiisi akkasitti haadha mana keetii. Mee nagaa duraadha. Galatoomee buna deessee kanarra. Rakkoon hin jiru ta'e kanniinis dadhabbumaa godhe hubatee jira akka sirriin godhini isiniif beekee jira fudhatee jira gammachuun jiraadha haa barakaa isin bira dhiifne rabbi isin haa gammachiisu mana nagaa isin haa Ayyan ati kaareefu badii hin qabdu beektii ana qaba dogongora kiyya amma fudhadhee hin jira hin beekne laal anamma ta'e waan isin hin qabu kunis ma mootiya nu kun gizee rakkatan anu sababtu waan qabu hin godha akkuma ani fi qabu sanittiin sisee dhugaadhaati waan harkaa qabduun qabdu harkuma kiyya eeggatta saniifu anamman tana agartee saayimee kiyyane himeen nadhe akkuna godhe nama rakkataa dura mana keessa jiru mana isaa keessa jaartii fi ilmaan seetu buruutirraa Nah, hojii feeta. Nam boru gargara nama beetiin si xanna waa takka waan hiriyuu fi waan adda godhanii isaa manatti bisimee hojii nyaata. Haa? Mucaa kiyyaas gaa. Tiimummaas wallaalummaatu isa godhee jarjarumaatu ala na baase malee dhugaadhaan akka isin amma rakkattan jee rakkoo teessan tanaan natti mul'attu atumaaf beeka ilmoo teetii hojii. Saniifuu dhifama guddaa na godha. Dhifama si godhate jira badiin hin jirtu. Eeqa. Rakkoon qabu. Saniifuu araaramiiti waan irraa yaaddamin. Nama rakkate amma ollaa keenya kanaas ni jira mire nama ollaa keenya kanaas ati beeka keessa isaanii akkamiin rakkataadha isan. Isaan gaa rakkatuma. Rakkatumaan isaanii fi taatumaatu waa bitee geessaa. Inshaallah rabbi jaalladha. Waan nyaatanii fi waan adda addaa atumaatitu maallaquma si kanurra bittee geessitaa. Eeqa. Afaraadhaan immoo garaarraa diriitii yaani tana hunda akkana taatan jee qoon qabu yaa. Sommaan hedduu naarre. Eeqa. Jaartiin beetee waanuma jaarsi qabuutu tasiitii mire. As godhi amma hiraaba maal qabdan hiraaba maal nu goota. Waanuma jiru sannaa kan tanaanis gizee waan geesse. Ayaa. Hayyee. Wata kan yaaddayin. Hayyee. Waan rakkatan.